umuntu yakora akabona amafaranga abasenga sibo bakire ubushinwa abashinwa tuvuga ko basenga za dragoni ibindi binyamaswa niki abahinde basenga inka n'ihene ariko bafite amafaranga ndetse baturusha twebwe dusenga muri Afrika usanga abantu bifokasinze mu mana basenga cyane baha umwanya cyane mu gusenga kandi banakora ibyaha biba ariko nimo kugira ngo utangarize ko mu Bushinwa nubwo bitwa ko badasenga ariko nibagira amanyanga umushinwa umuha komande y'ikintu uko wakimuhaye n'amafaranga mwavuganye akakiguha icyo wadirinze n'umushinwa mukadiringa business n'ibyo mukwiriye gukora uko mwabivuganye niko abyubahiriza akabikora ariko uvugana no mwene so w'umunyafrika w'umunyarwanda mubana mutangira na business bikarangira yikwatse ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka n'abantu amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri kumwe na Chimamanda Moses turabakunda Imana bahumugisha kari Imana ngere bahezagire gatonda ngo mvuge kuri video nawe mvuge kuri video manze muvurize ibivugirwamwo pana kuzana ibindi hano reka mpera kuri video bahereyeho uyu mugabo yarimo avuga ku bwa mbere bahereyeho ngira ngo iyi foto murabona ntabwo video murayibona kandi ko video haruguru makabona ndakanda kavuga uyu mugabo bino bintu bahereye ko yari kavuga ku bintu bijanye n'ivy'abarokore n'ivy'abanyafrika jo niyo mpamvu ntemera amasengesho y'abanyafrika ahubwo nasanze amasengesho cyangwa nvigira amasengesho nabwo bikora Imana ikora icyo yarigambiriye gukora ivyo navyemera kuko nk'abarundi boho basengeye Imana barabahaye ivyo bari bakeneye ariko mu bindi bihugu bidasenga vyo ugasanga bijya bintu barabirose bari navyo barabifise sinzi ko Imana yorenga abasenga ke bibatevye abadasenga gaci bibaha vyoroshe ubwo n'uburofa je ntarimo navyemera ubwo ni bwa bujinga bw'abanyafrika ko abanyafrika benshi bafite imitekerereze migufi imitekerereze iciriritse iri hafi tari kure ivyo rero je ntabwo mvyemera gukorana nabo n'uburofa bw'uburofa ngaho ariko murabona haruguru kuri iyi video nenda beretse no mwirabura yagiye mu Bushinwa yaheruka mu Bushinwa uyu mwirabura yagiye mu Bushinwa yataye ingodo hasi ijya inyuma ingodo wallet ya inyuma ayijugunya hasi cyagirwa kure harenze abantu bashika 50 nta numwe yigeze akora kuri iyo ngodo ngo ayitora nta numwe yabona yarahari bose bace ku ruhande abandi ku ruhande abandi ku ruhande abandi ku ruhande kubera iki batojwe umuco wo kubaha ikintu cundi cyane cyambere batojwe umuco wo kubaha ikintu cundi barazi ko gukora ku kindi kintu cundi kwa rica sabo ngo bose ngo mbushimwe ngo barakize ngo nabatunzi oya je muri Amerika narataye ingodo yarimwe amafaranga barayitora barandondera barabisubiza keretse gusugiye mu gace karimwe abirabure karimwe abirabure aba black ku gace karimwe abirabure uzasanga mu busuma cyane abirabure sinzi ibintu umenga abirabure baravumwe besha abirabure baravumwe besha ndibaza umenga n'umuvumo ubarika abanyafrika besha ni nk'umuvumo urumva no yabivuze hari no kuvuga ngo ibi ni hose haba mu Rwanda haba i Burundi haba hehe bashira n'ingodo hasi fye babatwaye kandi bano biba nabasenga bama mu isengero pe bavuga Yesu ububi ikibi ewana bavuga Yesu ubibasangamo therefore me kuri jewe niyo mpamvu ntigira nemera abantu bigira barokore cyane je wigira umurokore vraiment amusosore wigira uburokore bw'abantu babunzanira ivyo mwivuga ngo abakozi b'Imana ngo vuga bazoguhumira abakozi b'Imana bo kuvuma ayo iwanje uri kuvuga nk'amavyi ntagomba guhenda umuntu ndamwubaha ku gatwe kiwe mbwa kunzanira uburofa ngo umukozi w'Imana yegeregere no ubwo ni bwa bujinga bw'abanyafrika kuko no muri bino bihugu batitwara uko ubasangana indero ikinyabupfura ubuntu n'urukundo rero nimba mukizwa mbwa muhinduke mu abantu bazima tujye gucya kabiri cy'uyu Vestine hano nemba ari Vestine batari Dorcas abo Dorcas n'undi muto uni Vestine umubona ngaho Vestine asa nk'uwakofiriminze yuko kwahukana biri hafi uri mu nzira bivanye n'imvugo akoresha kuko bwa mbere murumva ko yahemutse ati aratangara umenga agomba kuvuga ibintu hari ibintu agomba kuvuga ijya kabiri mu kiganiro kugira kabiri buriko biganira na muto yawe bahari yavuze ati tuzobanze wihangane kubaka ati tuzobanze wihangana ati inshuro nyinshi yagiye bisubiramo reka mbabwire urugo rurimo amahoro ntiwavuga ko
ahubwo bavuga urugo ruraryoshe gira vuba ugende genda ryo ati munezero hari ati yo ati amashimwe hari ati ibintu vyiza bihari ati reka turugo urumva ko ikintu ari cizura kivuga ko ari ciza mubwo wumva atanguye yiganyira umenga arimo kwicuza umenga ari biki ni intango yo kwahukana kandi ntagitangaje n'uriya muhanzi Aline Gahongayire nabone yahukanye kabiri ivyo birasu Gahongayire yero umuhanzi yarahukanye n'uyu nta kintu gitangaje kumva yo kwahukana ejo ibindabivugaho ku ruhande me icambere uyu hano Vestine yagiye kubaka ari muto mu myaka yitwara yibona kandi n'umugabo bahuye so fast byamugabo ko nabibonye ntabwo bari bamuza abantu baratangaye vyaguye bibi nombaza nimba byazanywe na Irene uko ari manager wabo maybe birashika cyangwa byamugabo gatanga amafaranga menshi gacha bituma bagenda kubaka mugabo nabona yuko atiteguye Vestine uburyo yitwara uburyo yifata bamengana umwana ivyugurugu yaragishushiye yagishaka gusohoka gishaka ibintu binezereye yagishaka gushuha amaraso rero kubaka je gose mbona ngaha ataragizaho yakubaka ikindi kigira kabiri umugabo wiwe wamenga ntiyumva n'ivyo bavuga wabona umujinya nta gutwenga ntaki ururimi daramuhaye ntanasinya wamenga ntahabona yagumara umenga ukabona umuntu ari n'umujinya umushiha nahoze nacecetse rero gucyo witana umukobwa nk'uyu akiri muto ukagenda ukamushira mu rugo kuko nta kazi ka cyane akora nta n'igifaransa nimbaza yumva kujya mugabo wiwe yavuga igifaransa cyane nta kazi ko muri banka akora ntabwo ari muri kaminuza akora nta nubwo ari umuganga rero gucyo agenda akaguma mu rugo nk'umugabo nk'ujya yifitiye amafaranga umva acavuga ati we guma hano mu rugo uzaraba ivya hano urumva rero byamurambira birumvikana so cyo buryo mbibona ni intango yo kwahukana pe hatabaye Imana uburyo mbibona ni intango yo kwahukana yamaze kwiganyira kandi amaze kwiganyira kuri kamera haba hari ikintu kitagenda neza mu rugo haba hari ikintu kitagenda neza ikindi bano bakobwa si nta mwuka w'Imana pije mbabonamwe muri asha mu mbabarire vraiment kuko namaze kubona imyambarire yabo hari bambara ubujipo bubafata hari gihe mbona amabere bayabanishije ibituza buri hejuru ibiki nibiki no kandi kuri indirimbo y'Imana ntibisigura ko kijijwe no kuri indirimbo y'Imana nibisigura yuko kijijwe kurimba gospel nibisigura ko kijijwe ariko ivyo birabara me kuri jewe akabitega kizana ntabwo aje mbibona gose hanyuma ibyo barokore navyo abarokore uyu musi bari ko bahukana cyane bari kubagira ama divorce cyane abarokore umurokore giye kubaka umuhamahirwe make kuko umurokore bagiye kubaka ntabagenda kubera ko yabanje kubaza Imana arashobora kubeshera Imana yego ariko umurokore murazi ko kinasaba umugabo mwiza umugabo w'umukire umugabo w'umudiaspora umugabo w'umutunzi umugabo Imana yamuteguriye neza rero wazura umugabo uri mubi wifitiye amafaranga akabona umuhaye amafaranga akabona umeze nk'umwitaho nta nubwo asubira kuza kubaza Imana avuga ati yes uyu ni wa wundi Imana yambwiye rero n'uyu ariko bide na Satani arashobora gutegura ikintu ari kibi birashika akazana nk'ico wifuza akaguha ikintu kibi rero abarokore bamushira mu bwenge rimwe na rimwe nahatuza umuntu nkuko wavyipfujije yitwara ukunda ameze ukundi mwemere mu bana mugamwironkera amahoro nakuza umuntu gukora afise faranga ngo ari wa wundi Imana yambwiye ngo Imana ngo ntizomara amaza mukamubako bizosanga muguma mwahukana so nuko rero genda bibona ndamune yuko Dorcas Vestine hano ari mu nzira yo kwahukana kandi biri mu barokore benshi bamushira mu bwenge baza mu bazimana mugende buke mwitonze nayo abari umuntu afite amafaranga make mwemere mu bane mugiye mufitanye urukundo birafasha pana kugurukango kubera uri kukangwa n'amafaranga mwende baho mugisha